To. Ne seri da se uradio. Policija. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u novu epizodu na Triple D kanal. Znači, Triple D godinu i po dana snima neke kao vide, nešto da vi se zabavite, da se smijete. Sve kulturica. Priča nas jedno, dođe meni jedno. Ma daj pusti tu kulturici više, daj neko malo mesa u video, znači malo za bodyga, da nešto blentao bude. Nećeš uspjet na YouTube-u, sve dok ti policija ne dođe na vrat. I sad meni jedan govori, hajde nešto blentavo snim, nešto ludo, ovo ono. Ja razmišljam sad, imamo jednu gradsku bafontanu ovdje, kako, dođe jedno, ajde ba. Ako hoćeš da uspiješ, moraš skočiti u fontanu. A čekaj, ćeš sam skočiti ili ćeš malo zaplivat? Ja ću, ako Bog da. Sad mi da skočim, pa ću ja vidjeti kako će da bude dalje. Znači ja ću skočiti unutra i malo ću kao veslat, plivat, šta znam, sad kako plivat ne znam. Ovo ću da skinem ću, nemoj treba. Žene, da li bi me htjele? Normalno da bi. Znači uživajte nastavak ove epizode, obavezno dropite lajkić. Sabujte se na kanal ako niste i uživajte. Je li ovo tvoje radno mjesto, bre? Da. Posjetite Šiša Bar Gram propalog youtubera. Tu da radim, tu me policija može naći. Beg jedan kasni trening, plivanje, beg je Michael Phelps, znači sad idemo da se malo bacamo, znači Bože. Baš na sredini ove cijevi, vidiš? Znači moraš između... Ovo jako. Ja. Znači od sredine do vamo. Znači nema puno vremena ljudi, policija nam je na vratu svaki put. Ajde, da sam reci u klipu da plaćaš sve kazne eventualne ako dobijem. Ja, nemoj me na to vući, Pa znaš da je uznemiravanje javnog reda i mira, druže. To. Čekaj. Zaplivaj. Idemo, nemoj se nabos. Znači ovdje između ove dvije. Idemo. Nemoj skakal, ba uđi fine. Snima, ajde. Dobar izlazi. Ne seri da se uradio. Policija. Je stali. Ne veze, bješ. Hajde u auto. Ulazi. Hajde. Govno umrlo meni. Evo što si uradio. A sam uspio Michael Phelps, vidjela se 3 različite plivanja. Pokretno, nepokretno i mrtvo. Ne seri da si... Ja još ne mogu da vjerujem da si ovo radio, materi. Jel' ovo dobro za YouTube? Evo je, brate, ovo si zakucao. Koji youtuber je... Evo koliko je sati, da ljudima pokažem. Evo ljudi koliko je sati. Znači 1 sat ujutro. Za svi se žene? Da. 1 sat ujutro. Hajda. Jel' hladna, iskreno reci? Jesprati. Znaš koliko, gdje neće biti hladna, Bog? Ali koliko si plivo, ja sam koliko tiš sam nako i to je to. Pa neću, brate moj, ne moram za video da bude full HD, brate. Dobar, ekstra, to je to. Ljudi moji. Sad ste mi, brat, na... Ko ne bude like ovaj video, ja ću mu doći plivat ću mu u kući. Vidi šta ti je, brat, naštimo. Ha, jaran. Veri guzeve, brate. Prijavite na Instagram ovaj video. Znači, šerujte ga na sve moguće strane. Ništa, javljamo s istana. Ajde, hvala vam puno, ljudi moji. Ovo su miši začetene, valjda od ove silne vode što metla. Jedini su peškir. Jel' slana voda gore? Nisam je gutao, brate, ali eto, pohladno je bila. Ljudi moji, sad da vam kažem, ako ovaj video skupi nekih 5000 pregleda i 700 lajkova, nastavit ću snimati ovakve blentaje videe. Zbog čega sam ovo radio, znači inače ne bi nikad, ali imam tu ogromnu želju da uspijem na YouTube-u. Imam ogromnu želju da nešto postignem od YouTube-a, tako da sam odlučio da nešto ovako radim. U svakom slučaju, to dobro je prošlo. Šta da vam kažem, voda hladna ko led.
Znači, eto koliko je sad sati, brate, pola dva, ne? Ima dva, pola dva. Ima. Znači, bukvalno pola dva ujutro je hladno i napolje še nema sunca toliko. Znači, voda je... Nema sunca nikako, druže. A ne, ono hoće reći tokom dana, pa ta može da gleda to. Znači, nije ništa. Al od mene svaka čast, pogledaj. Ja sam rekao, ako je jedan brat rekao da je dobro, znači dobro je bilo. Znači, sve osobe koje budu po školi dijelile ovaj video, koje budu objavile na story, sve ću repostati, znači svaki taj njihov story koji budu objavile za mene da gledaju, ja ću to objaviti na svoj Instagram, znači sve ću vas poslije pozdravljati i sve šta god, znači šta god bude trebalo, sve u znak poštovanja zato što ste vi mene dijelili negdje, zato što ste pokazali svojim radima, prijateljima i tako da i tako bliže. Znači obavezno bacite lajkić, znači nećem ništa na olijev uho, brate, što li? Ti iz doktor, znači pojasnim malo. Ne, ja, brate, ti imaš sad sidu. Znači, krepu, mrtav za 3 dana. Znači, hvala puno što ste pregledali ovaj video, nadam se da ste uživali, hvala i Edinu Kriješan što je snimao sve ovo što je dvojio čovjek svoje vrijeme da dođu pola 2. Dobar zan, ne mora život se plaća, brate. Znači, hvala vam puno što ste pregledali ovaj video, mi se vidimo u sljedećoj epizodici i u sljedećem izazovu. Veliki pozdrav od Triple D. Ćao.